بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو په دې ویډیو کې به زه ستاسو سره شپږ جملې شیر کوم. نو که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن آل نوټیفیکیشن ووهئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو اوس راځئ چې دا لیسن شروع کړو. I am getting scared. زه یریږم. I am getting scared. Do you know him? آیا ته هغه پیژنې؟ Do you know him? I am feeling sleepy. ما له خوب راځي. I am feeling sleepy. Do you love me? آیا ته ما سره مینه کوې؟ Do you love me? Yes, I love you. او زه تا سره مینه کوم. Yes, I love you. When did you arrive? ته کله راورسېدې؟ When did you arrive? Did you see him? آیا هغه دې ولیدو؟ Did you see him? Did you see her? آیا هغه دې ولیده؟ Did you see her? I don't like this. زما دا نه دی خوښ. I don't like this. I don't like it. زما دا نه دی خوښ. I don't like it. It happened by mistake. داسې په غلطۍ وشول. It happened by mistake. How are you feeling? ته څنګه محسوسای؟ How are you feeling? Where are you? ته کوم ځای یې؟ Where are you? Where are you from? ته د کوم ځای نه یې؟ Where are you from? Please let me go. مهرباني وکړه ما پرېږده. Please let me go. Send me his number. ما ته د هغه شمیره راولېږه. Send me his number. Send me her number. ما ته د هغې شمیره راولېږه. Send me her number. شمیره راولېږه یعنی نمبر راولېږه. How is it possible? دا څنګه ممکنه ده؟ How is it possible? I am feeling dizzy. په ما چکر راځي. I am feeling dizzy. I have expectation from you. زما ستانه امید شته. I have expectation from you. Do you know me? آیا تاسو ما پیژنئ؟ Do you know me? Yes, I know you. او زه تاسو پیژنم. Yes, I know you. No, I don't know you. نه زه تاسو نه پیژنم. No, I don't know you. What are you reading? ته څه لولې؟ What are you reading? I am reading a book. زه یو کتاب لولم. I am reading a book. Please don't say so. مهرباني وکړه داسې مه وایه. Please don't say so. Whom do you love? ته د چا سره مینه کوې؟ Whom do you love? I love her. زه د هغې سره مینه کوم. I love her. Why do you love her? ته د هغې سره ولې مینه کوې؟ Why do you love her? Because she has good character. ځکه چې د هغې کردار ښه دی. Because she has good character. She is my wife. هغه زما ټبر ده. She is my wife. ټبر یعنی wife. Who is your wife? ستا ټبر څوک ده؟ Who is your wife? You don't understand. ته نه پوهیږي. You don't understand. It's difficult to make you understand. ستا پوهیدل مشکل دي. It's difficult to make you understand.
what should I do مالا څه کول پکار دي what should I do you should study your book تاله خپل کتاب مطالعه کول پکار دي you should study your book you will never change ته به هیڅ کله بدل نشي you will never change thank you so much ستاسو ډیر زیاته مننه thank you so much don't watch it constantly دا په دوامداره توګه مګوره don't watch it constantly په دوامداره توګه یعنی مسلسل your eyesight will get weak نظر به دې کمزوری شي your eyesight will get weak what is your intention ستا اراده څه ده what is your intention don't say anything to me ما ته هیڅ مه وایه don't say anything to me I am just coming زه ای د اوس راځم I am just coming I need your help زه ستا کومک ته اړتیا لرم یعنی ضرورت لرم کومک یعنی مدد I need your help or I need your help زما ستا کومک پکار دی کومک یعنی مدد I am getting late په ما ناوخته کیږي I am getting late it will be helpful دا به ګټوري it will be helpful it will be unhelpful دا به ګټور نه it will be unhelpful write it دا ولیکه write it don't write it دا ملیکه don't write it write it with pen دا په قلم ولیکه write it with pen I can go زه تللی شم I can go I can't go زه نشم تللی I can't go I am feeling hungry زه وږی شوی یم I am feeling hungry in my opinion زما په نظر کې in my opinion I am thirsty زه تږی یم I am thirsty nobody came هیڅوک رانغی nobody came everybody came هر څوک راغلل everybody came no matter هیڅ خبره نه ده no matter don't jump ټوپ مه وهه don't jump د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره د چینل پی ای ایوریون سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ نور چې کوم ویډیوګانې راځي نو تاسو به په وخت خبرېږئ thanks for watching